Yaugite kuri no batu wa Meru kwithirwa irina kiama kimwe kiria gigateithiria kugambira Meru kiruga iba maendeleo. Ali ariuga bia mabiria biri Meru kagite ne gakani biantu kiumbe na bibatere kuringanirwa kenda biona kathari gagutetera Meru nkurukina atariritie no tubutiagiri Meru kwe wa minister umwe na baringire thirikari nene kura na wingi akiromba kari guciandikithia kura na wingi nonto neruro chorwa gwitemera keke. Marion Karugi na ripoti je. Itu kwenda kiama kia Meru itu twina na hybrid party mu Meru kenda mu Meru omba kuthware kimethere kwa ya keki mu Kenya mzegera itu wa keki siasa ati keki morano na nethero akimenya bra kuwa tutwaromba ntu betu tuibange itunganisha mabitu ina bio ndo bingi bira twina bio in Meru ni inira chetwa briefcase parties twina na hybrid party ira yemba kuthwa ina interest mu Meru mukario Meru atati kenda tumea ku negotiate ni munini wa speaker mbungeni ya Meru Mwenda Ali urokua kwina itomi a Meru kwithirwa barina kiama kina inya kenda baumba kuthetera kekirire kwa yo thirikari nenene. DS Ali arua ni kimako kwithirwa Meru barina namba nene ya antu indi itiki nene kirabe na kyo ni kimwaki kia waziri na no ntubu aruo kia kwithirwa siasa ba kuru siasa ne bati tayari kubwithia kiama ki boya siasa babethe baraba wikamia siasa ne bali tayari kuambiriria kiama kia Meru kenda bomba kuthetera Meru. It is shameful turea Meru na wingi bwetu bwantu wingi bwakura na inya vastness ya Meru ni toki mwaketu na kyoka waziri tubatiri kwa watu na at least itibidha to bieli tukiari rashia ito shume kwa ya kura iturome tu kidete turea Meru ture ana hybrid party ya Meru na turu inya baraba ambiririe siasa mbere tu wetu batere ndi watu vijana tuko tayari tuambirie kiama yetu Mtu atongeria bai kuthai twekira Meru on board tumbe ku negotiate region inge ki negotiate tribe inge ki negotiate tumbe ku thatu ina negotiation power nego kia tedi mu Meru na uretia Meru na muno akariba yembe kuyukia kura na namba nene nonto kura ni thagare nene ya kuruira keki kuma thirikari ne kuraira Meru ina cio registered bonkatha i kura 772,100,000 lakini ke projection ya IEBC itokoro Meru no boye kura cia kinya 1.2 1.3 so imizo renge kire antu betu baraba tena ibande muno region yetu yembe kura ira twena cio ni 247,000 IEBC riwa no twane kura ngirima na yana na challenge ira twini antu betu bate koya ibande na bate koya kura so itu ibange vijana akina mama na wazee baraba tena ibande boye ibande na woya kibande ta woye kura nontukura niyo yomba kuleta change ira ina maana maisha na yaku the region of Tigania kura shoni around 153 projection ya IEBC bakwa no bani kura 250 the main region were almost 370 projection ya IEBC bakwa no bani kura 450 so tuashume tuwa Meru tukaingeshe kura chetu tukani around 1.3 eyo ndo kwa rais line ne muno kwirira kekire mu Kenya kekire kuriro ibangi kiripotira Weru Juma kumembe bita wa Marion Karugi wanaftani.